Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba, baik-baik itu? Alhamdulillah. Masih bersama saya Kakak Rubas Pakampi akan menemani pembelajaran bahasa daerah adik-adik. Dan pada kali ini kita akan masih membahas buku Mananungang tema 7 pembelajaran alat komunikasi atau Pakakasa Papaletu Kareba. Kita mulai saja ya adik-adik. Namun sebelumnya jangan lupa di like dan di subscribe ya adik-adik, supaya adik-adik tidak ketinggalan pembelajaran materi selanjutnya. Kita langsung saja ya adik-adik, kita baca sama-sama. Ayo, let's go. Pelajaran 7. Tema komunikasi. Si karebange. Pakakasa papaletu kareba. Riolo nareko tomaelo papaletu kareba lao rionroang yare gatau lainge. Taue pajoka lao yarega makir sura gangkana metta na paletu karebae. Biasa mato toma paletu kareba rilalanna sidie onroang pake oni-oni pada-padanna gandok-gandong si bawa to gora itaue mak goliling mapalebangi rionroanna wetunna engka papacenno sakda makukue nasaba majunna na pak disengange tauen nania teknologi maega narupanna pakakasa weddinge ipake papaletu kareba naik bua tahu macae pada-padanna radio, televisi, telepon, HP iamanna pakakasae akajakanna masita letu riang kalinga sakdanna tahu weddiki si bali-bali bicara engkato taroki masita mato letu pada-padanna telegram, fax, SMS, internet. Aselena pakakasa purae irampe riase padai isading nareko macika ni linoe macawe mana ni onroange nenna nari salai onrota narita riang kalinga kajajiange rion roang lainge makkotoni ropa imang tomak bicara tahu lainge engka rion roang lainge mau ni mabela dek nagaga kajajiang malinrung mapakario-rio mapatas sela-selang weddinge riala agruang papangaja waditoi nasabari taue papole pangkaukang masalae rima kuana naro iparengerangi lao risinina taue lebih-lebih paha lao ri anak sikolae serek kuamengi napake gunai pakakasa purae irampe riase lao rigau make gunai nato mancaji tahu maca make guna selama lino akhirat.